Он еле разговаривал. Мы очень переживаем, что о его состоянии здоровья. Мой отец болеет уже 18 лет. Он инвалид первой группы. У него ампутирована нога. Ему необходимо принимать 16 таблеток в сутки. Сейчас у него этой возможности нет. Также ему обязательно нужен медицинский уход. Меджлис рейсы Рифат Чубаров бутун кабатлавлар уйдырылгандай. Слухайте, Едем Бекіров живе в Херсонській області, де можливості ФСБ Росії так на окупованій території вони ще можуть собі щось придумувати, але при чому тут Едем, зброя і ФСБ Росії. Ці мерзотники, які прийшли на нашу землю, для них немає нічого такого, ані справедливого, ані законного. Вони будуть робити все для того, щоб змусити кримських татар покидати Крим, а тим, які живуть на материковій Україні, не в'їжджати в Крим. Це є черговий акт залякування кримських татар. Меджлисте Едем Бекировга низбетен кабатлавларны абсурд олара кадландырып, Якалановны акыкый себебі асылды селяды егіл деп айталар. Рассчитывать на какую-то логику или на, как вы сейчас упомянули, что у него такое очень тяжелое состояние здоровья, это все из области гуманитарного, а для этих фашистов понятия такие не существуют. Вот я видел в тюрьме с такими, которых на носилках носили, но они свои, никто их не отпускал, и они, бывало, и умирали в этой тюрьме. Он имеет отношение к национальному движению. Целенаправленная, системная работа, направленная на дискриминацию, на геноцид крымско-татарского народа. Меджлис рейсінің муавины Илме Умеров айтқанына көре, ишғал етілген Қырымда қырымтатарларға низбетен бойле уйдырылған қабатлавларны бірінші сефер құланмайлар. Едем Бекировны бутун қырымтатар халқыны қорқызмақ үшін яқаладылар. Человек, который едет родственников проведать, обвиняют в перевозке оружия. Может, у него в машине еще это оружие нашли. И такое может быть. Но эти абсурдные задержания, они показывают, что российская власть начинает агонировать. Если они таких людей начнут сажать, то весь крымско-татарский народ надо взять скобами и посадить. Ишгалжилер махкемесі оз қарарыны тек рус тәқиқатшысының ұйдырмасы эсасында чықарды. Келечек 2 ай Едем Бекиров Ақмежит СИЗОсында кечірежек. Татьяна Сулей, Заман, АТР. Ишгалжилер сияси мабуз сервер Мустафаев низбетен психиатрик экспертиза кечірмек үшін рухи хастаханеге кечірді. Бұл мәліматны Қырымлы адвокатлар таздықлады. Сервер Мустафаев Бақшсарайда сөзді Хизбут Тахрир давасы бойынша тұтылған еді. Предварительной информации, сервер вывезен из СИЗО в Крымскую республиканскую психиатрическую больницу на улице Роза Люксембург, города Симферополя. Я только приехал из Ростова по Бахчисарайской четверке. Постараюсь его в пятницу или в понедельник навестить и подтвердить эту информацию окончательно. Его поместили туда для проведения стационарной психиатрической экспертизы, поскольку амбулаторная экспертиза результатов не дала в этом плане. Вот и все, примерно на недельки 3-4. Қырым бірдемлігі координаторыны Бақшсарайда майысынан 21-де тұттылар. Оны Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатлайлар. Мабуслеріні бір ай девамында рухи хасталарнен берабер тұтып, ишгалжилер оларға бойлы шекілде басқа етмеге тырыша. Такие действия сотрудников силовых структур, они являются прогнозируемыми, так как более месяца назад сервер Мустафаев отказался от прохождения амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы. Он считает, что данная экспертиза является целью сломить его волю к сопротивлению, унизить его и направлена на то, чтобы показать всем остальным, что возможно в случае, если вы не подчиняетесь распоряжениям и требованиям сотрудников ФСБ. Актер халық ерларының ижраджысы ве Мойзин Асан Белялов Қырымның ишгалжилер елбашысы Сергей Аксеновтан саат алды. Мерасем Русия анаяса күніне бағышланған еді. Белялов телефоннен бізге аңлатқанна көре оңа бұл мұкафатны Қырым-татар мернетіні инкишаф еттіргені үшін бергенлер. Белялов айтқанна көре саат оңа асылда керекмей Қырым іле позициясы іште деңішмеген.
Это да, это есть, я себя за это сам грызу, но другого, так получилось. Я не мог не принять, почему? Потому что не то, что не принять, я их принять-то принял, вон они лежат, вон там, вон дома. Хотите, я вон на камеру молотком разобью. Ну, конечно, однозначно. Крым это Крым, крымско-татарский в составе Украины, да, это однозначно. Чтобы я мог говорить, я вот вынужден был пойти на такой шаг. Я считаю, что все должно вернуться, все это закончилось, все должно вернуться на состояние 2014 года. Асан Белялов Украинада народна зирка ярашынан ғалибі көбі ойышғалжелерге шырнығы олмағанны ачық айдын көстереді. Асан Белялов Қырым-татар музыкалы драма театрының санасында ойнай ве ер вақыт Украина тарафдары олғанны көстереді. Я не воспринимаю эту награду как свою собственную, свою личную. Это награда всего нашего театра. Спасибо. НАТО ойынға кіре Қараденас регионында Телекесілікні альянсының мониторинг комиссиясы незарет етежек елінің сонына қадар Украина имайы етілген бақ тертібатларын алажақ. Бұақта Петро Порошенко Брюксельге барып, НАТОның баш кәтібі Йенс Столтенберг ile көрішіп келішті. Бұл Русияның Қараденасде тежауыз әрекетлеріне жеваптыр. Украина президенті НАТОның баш кәтібіне Украина деңізшілері ве гемілері запт етілмесіне алақасы олған инсанларынан жедвеліні берді. Корошев артындан Корошев. Брюксельдеки Авропа кварталында Украин меселесі сасларындан бірідір. Авропа парламенті бұтын мемлекетлеріні Русияны Керич боғазындаки тежавызы үшін жезаламаға чағырғанындан сон, Украина президенті жевап оларақ Бельчика пайтақтына Остеклефы санкцияларының азақ пакетінен келді. Щодо конкретних санкцій, які ми почали обговорювати, вчора ми передали президенту Туску в Європейську Раду, в Європейську комісію. Сьогодні я передав це дані генеральному секретарю щодо конкретні прізвища російських військових, працівників ФСБ, які були задіяні в піратській акції, в агресії проти українських кораблів в Чорному морі. Це були і офіцери, і ФСБшники, і прокурори, і слідчі, і судді. Санкциялар азырланғаны вақыт НАТО Қарадеңіз регионында телекесізлік теменленуіне кече. Украина мұражатына жевап оларақ оғанда мақсус көзетіжі миссияны йолай. Миссия вазиетіні құсусан авадан көзетіп, малюматны Украинаға бережек. Бұл Русия Украин гемелеріне низбетін ұжум япқанына жеваптыр. Росія повинна негайно звільнити моряків та кораблі, які вони захопили, і дозволити свободу судноплавства, включаючи вільний доступ до українських портів у Азовському морі. Ми засуджуємо анексію Криму Росією, ми ніколи її не визнаємо. А будівництво мосту у Керченській протоці є ще одним порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Авропа бірлігі Украинаға параненді ярдым бермеге азыр. Украина транш алмақ үшін бұтын усуларны керчеклештіріп, реформаларны да өткерді. Цього тижня ЄС виплатив 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги. І це половина з 4-ї макрофінансової програми вартістю 1 мільярд. Траншның екінші қысмы ақында шымды келішелер. Ләкин қара вязақ денізлерде вазиет кергенлешкенінді себеп параны тежде бере білелер. Адже це, звичайно, негативно впливає на українську економіку, особливо на припортові міста. Нам потрібно подивитись, як цілеспрямовано направлятимемо допомогу до прибережних регіонів Азовського моря. Шында Авропа парламенті Донбасс үшін $4 миллион айырды. Бұл параларға құсусан išgal етілген регионларда террористлер чекіштірген Украин ватандашларына қыстырғачылар ала білелер. Анна Макаренко, Заман, АТР. Екі күн девамында ешғалжелер 56 үкім етілген Украинаны қайтарды. Бұл инсанлар та 2014 сенесінде невел апыске алынған еді. Украина омбудсмені бинге яқын бойле мұражат алған. Ләкин сепаратистлерінен музакерлер қиын кече екен. Бұл меселе Минсте кечірілген үш тарафлама музакерлерде бір қач кере музакер етілген еді. Украина Киев незаретінде олған топрақларда жезасыны чекмеге істеген әрбір мабусыны алмаға разы олғанны білдірді.
Є такі, що вже термін у кого завершується, наприклад, 15 грудня, тобто це вже суботу. Є такі, які вже був відмінений вирок, але людина 2 роки знаходилася в колонії в Луганській області і відбувала якісь покарання. Є такі, яким вже прийняти рішення на підписку виїзді, що вони вдома будуть знаходитись. Бүгін Донбастаки жебеде бір Украин арбии еляк олды. Сонки күн девамында сепаратистлер еді кері атеш açты. Русия незарет еткен террористлер Минск анлашмалары ясақ еткен силя қолланған. Донецк yönelişінде вазиет кергін қалмақта бір қач койны майын атыжыларнен ұжым еткенлер. Бірлескен Құветлер операциясы кешірілген аланда С-300 ракета комплекслеріні сына бақтылар. О 120 километр месафеде олған нишанларыны біле yok еті. Дивізіон висунувся в визначений район, розгорнувся, відпрацював по контрольній цілі. Загалом дивізіон з завданням справився, контрольна ціль умовно знищена. Тому вважаю, Приморський напрямок, місто Маріуполь, повітря захищене. Бірінші демократик мұсылман жұмхуриеті 101 ел евелсі бұқына Бақшысарайда құрылтай Қырым халық жұмхуриетіні тешкіл етті. Хакимиет башында Номан Челебеджихан еді. Жұмхуриет демократик принциплерде құрылы башлады. Сайлауларда миллет ве диніне бақмадан еркез иштирак ете білейді. Қадынларының ақлары еркек кішілерінен бір олды. Бұл дүнияда жұмхуриет сыфатында бірінші мұсылман девлеті олар ақтанылды. Ләкин большевиклер Қырым татарларына өз девлетчілігінден марум етті. Уже спустя месяц в Крым пришли большевики, и, естественно, они не хотели считаться с ни Курултаем, естественно, ни Крымской Народной Республикой. И поэтому, естественно, что лидеры были арестованы, в том числе Номан Челебеджихан был казнен, и, в общем-то, все закончилось плачевно. Если бы на тот момент все-таки была признана не Крымская Народная Республика, а Крымско-Татарская Народная Республика, то, я думаю, сейчас бы, наверное, не возникало таких вопросов. Провозглашать сегодня, принимать Верховной Радой все-таки такое политическое решение, как не крымская автономия, все-таки, а крымско-татарская автономия. Киеде демір yolында Қаза Анкарада yolcular трені локомотив ile урылды. Ең аз 9 инсан ile колдонлар же инсан яраланды. Украина тышышлер назирлігінде айтқанларына көре Қазада украинлер yok еді. Қаза себеплеріні мұғберлеріміз огренді. Бұл қаза ерінде чықарылған бірінші кадрлар. Құртаржылар вагонлардан тірі қалған yolcularını чықара. Bu tren Ankara vokzalından da gecesi çıktı. Lakin Konya'ya barıp çıkamadı. Sabah 6.30'da Ankara'dan Konya hareketinde yüksek hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolü ile görevli olan kılavuz trenin çarpışması sonucu bulunduğumuz çiftlik mevkiinde bir kaza meydana geldi. Локомотив пассажир трені ile бір демір yoldan келе екен. Екі трен de бір-біріне қаршы келген вақы тоқтап оламаған. Ben Konya 6.30 trenine binmiştim. Evet. 6. vagondaydım. 9D'de oturuyorduk. 12 dakika olmuştu hareket edeli. Daha henüz tren hız saate gelmemişti. Hız saatini artırmamıştı. Daha azdı. Birden 6. vagonda korkunç derece aranın koptuğunu gördük ve raydan çıktığını fark ettik. Trenni Jayav keçiti tarafına alıp attı. Konstruksiya terbiyege dayanmayıp yıkıldı. Makinistin tarafı kopuyor. Evet. Birinci vagonun üstüne köprünün çöktüğünü çöküyor ve makinistin kısmı kopuyor. Onlarca yolcu öldürücü kapkanğa uğradı. Onlardan 8'i elak oldu, 47'si yaralandı. Yolu bir açalım biraz daha. Yolu bir aç. Çemberi bir genişlet. Beyler yolu bir açalım beyler. Türkiye hukuk koruyucuları terakt versiyasını reddetti. Olar Türkiye Devlet Demiryolu Kompaniyasının 3 hizmetçisini yakaladı. Olarını hizmet emalığında qabatlaylar. Anna Makarenko, Zaman, ATR.
Яңа аят башлатмаға фурсат. Истанбулда жема тешкилатлары Суриялы қадынларға женіктен құртарылып, яңа аят құрмаға ярдым еті. Шымды олар қияфет ве ойынжақлар тіке. Бұақта бізімлеп қамыз. Бу рөлген Рудольф Лондонда кечирилген ярмарыкка bir çok yollarını keçip geldi. Ama bu oyuncakны orgen kadının omur yolu ile kıyaslangаны vakit bu hiç bir şey değil. İstanbul'da Suriyeli kadınlar yarmarыкка oyuncaklar orayım dep gece kunduz çalışa. Vatanlarındaki cenkten kaçkan bir çok kadınlar Türkiye'ye koçtu. Mında ise onlarını işsizlik bekleyedi. Kadınlarının omur arkadaşları Avrupa'da sığınak ve iş araganlara vakit kadınlar İstanbul'da para kazanmak yolunu taptı. İşhaneni 2015 senesi Damask sakini Malika Браун açtı. Дохід – це одна сторона, але я також відправляю дівчатам фото з інстаграму, і це для них велика моральна підтримка. Дехто каже, ох, цей кардиган прибув до Європи швидше, ніж я. Та думаю, вони дуже раді бачити, що їхню роботу цінують і люблять. Bugün Moesse'nin oyuncakları birçok Avrupa devletlerinde satıla. Episi kazanılgan paralar kadınlarga kayıtta. Tek koordinatorlarının işine ve oyuncak malzemelerine masraf etilir. Kadınlarının çokusu yüzünü göstermey. Ця робота дає мені гроші, які потрібні на життя. Це допомагає психологічно відновитися після того, у якому стані ми були перед від'їздом із Сирії до Стамбула. Тоді ми були просто виснаженими. Я відчуваю умиротворення, оскільки працюю і забезпечую своїх дітей. Я люблю моїх ляльок. Коли бачу, що людям подобається моя робота, то дуже щаслива. Я дуже рада. Sığın Rudolf'nın Amerika'da fiyatı tahminen $25 orulgen fesisi 13. Kadınlardan bildirgenine göre ev kirası için bu işten para yetişmey. Sadece bazı gerekli şeylerini satın alabileler. Aytkanlarına göre örmek olarga cenkni unutmaga yardım etem. Nariman Aliyev, Zaman, ATR. Bu da kada netice programması sonuna keldi. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim ve daima ATR ile olunuz. Görüşkенже.